Dilolostro YouTube channel. La hi le xigodini. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Nyimpi ya ha ri ku yeni emahlweni exikarhi ka producer ya vunanga bya xiyimbeleri Mr Post, Mr Power Sikuliyeza Ndlovu, DJ Gift Magigwani na Hlavu the Gupta loyi a nga producer ya vunanga bya xiyimbeleri Benny Mayengani the President. Hi ta tsundzuka leswaku ri Benny Mayengani the President na Hlavu the Gupta va endle nkandziyiso thwi ka xiyenge xa mabulu xa Facebook va karhi va vula leswaku ri Team Post swi tikomeka se yi le ku chaveni, a ya ha swi lavi ku va yi tivisa siku ra ku huma ka album leyi nga ta huma hala ka tlhelo ra vona ra Team Post, tanihiloko se Hlavu the Gupta a tivisile leswaku ri album ya yena yi ta huma hi siku ra vumune ra Dzivamisoko. Se hala ka Team Post a nga se twa nchumu leswaku ri album ya DJ Gift yona yi ta huma rini. Vafana lava va hina va nga ha yi nyiki ti-date masiku lama to ti humesela ku a chava vhele Xa ku bobungu va swi vona ku n'we mi va hembele ngopfu a mi ta swona loko va jika hi khona va ku a hi luya xi ta n'wi dlaya hi mavoko luya xi ta n'wi dlaya hi mavoko va jika hefo a wu ta swona ngopfu hefo we boza we va ku boza ka huma mongolo babungu ngopfu hey kusukisela 2 years back va ri ku buhi Good Friday n'wana kusukela va ka va tiphikizanisa na n'wina hi Chauke swi vekeni kahle a ni va mi tisele opponent yo sungula hi Chauke va lava ku no yi phikizana na n'wina mi a hi gasi na gasi ya a ku va vuya hi na sweswi va vuya ra vunharhu. Se hi fiki hi vona namuntlha DJ Gift a posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook a fika a tsala leswaku hi ti 4 ku ta ciniwa. Xana leswi nga va swi karhi swi vula yini ke? Swi vula leswaku ri DJ Gift na yena album ya yena yi ta huma hi siku leri fanaka ku nga siku ra vumune ra Dzivamisoko, leri ku nga siku leri album ya Hlavu the Gupta yi nga ta huma hi rona. Leswi swi kombisa yini ke? Swi kombisa leswaku ri DJ Gift a nga chuhangi naswona a nga chavisiwi hi Hlavu the Gupta. Hi yo mhaka a tiyisisa leswaku ri na yena u ta humesa hi siku leri fanaka. Se ku hundza kwalano hi fiki hi vona Nsuku a humesiwa hi tivhoti eka nongonoko lowu nga kona wa Big Brother, laha hi nga fika hi vona Nsuku a kuma 9.60% ya tivhoti, laha a nga fika a tluriwa hi Uyanda loyi a nga fika a kuma 31.67%, ivi Sweet Guluva yena a kuma 53.48%. Se gepe leyi nga kona laha yi vula yini ke? Leswi ti komba kahle leswaku rixaka ra Vatsonga va fika va seketela hi ndlela yaleyo, kambe hambi swi ri tano hi vona se va ri ku cheleni ka timali eka akhawunti ya Suku, leyi ku nga mhaka ya kahle swinene ku va a fika a nga hluli, mara swi tikomba vanhu se va ri ku cheleni ka timali ko va kombisa leswaku ri a va swi tsakela leswaku ri na yena a kumeka a wina mali leyi a yi fanele yi winiwa layani. Hi ta tsundzuka leswaku ri ku winiwa 2 million, se yi n'wi tsandzini Nsuku hi ndlela yaleyo. Hi nga vula leswaku ri leswiwani swi vangiwa hikuva vaseketeri kumbexani valandzeri va kumeki va nga vhoti ngopfungopfu rixaka ra Vatsonga. Swilo swa muxaka lowuwani swi endlekile le ka Benny Mayengani the President loko va ta va simeki vandla ra tipolotiki, vanhu vo tala vo seketela hi milomo mi kuma leswaku ri a va le ku vhoteni. Se leswi hala ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel, mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.